Rero bakunzi ba Samuzozi TV nizera ko mumeze neza, bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubana amakuru tugiye tubagezaho. Rero imodoka 34 zafatiwe mu bikorwa byo gutwara abagenzi mu buryo butemewe. Polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe na zimwe zirimo ifitiye igihugu akamaro RURA ndetse n'umujyi wa Kigali bafatiye mu makosa y'imodoka 34 ziri gutwara abagenzi mu buryo butubahirije amategeko. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yatangaje ko izi modoka zifatirwa muri aya makosa ziba zidafite uburenganzira bwo gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali kuko ziba zifite aho zisanzwe zikorera. ACP Rutikanga avuga ko imodoka zafashwe harimo Coaster 19, Hiace 7, imodoka 8 zose zikaba zarafatiwe mu makosa yo gutwara abagenzi mu gace zone zitemerewe. Ati izo modoka zigeze guhabwa uburenganzira na RURA bw'igihe gito zunganira izindi ziri zisanzwe mu mujyi kugira ngo hakemuke ikibazo cy'imodoka nke zatumaga abagenzi bakererwa mu ngendo zabo. Kuko ubwo burenganzira bwari ubw'agateganyo, haje gusohoka andi mabwiriza avuga ko igihe bahawe cyarangiye bo rero bakomeza gukora ayo makosa akaba ariyo mpamvu bafatwa. Umuvugizi wa polisi avuga ko mu itangazo ryasinyweho na Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore ryavugaga ko izo modoka zizatwara abagenzi mu mujyi wa Kigali zizahabwa icyangombwa mu buryo bw'agateganyo bwo gutwara abagenzi. Icyo gihe zari zemerewe gutwara abagenzi n'imodoka zari ziyandikishije zihabwa ibyangombwa bizemerera gutwara abagenzi mu gihe hari hategerejwe izindi modoka zatumijwe hanze y'igihugu ziza kunganira izari zisanzwe mu gutwara abagenzi. Urwego ngenzuramikorere RURA tariki ya 24 Nzeri 2024 rwasohoye itangazo rimenyesha abantu bose ko abemerewe gukora umwuga wo gutwara abantu mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali ari ababiherewe uburenganzira n'umujyi wa Kigali gusa. RURA yibukije abahawe impushya zo gutwara abagenzi taxi cabs, rental cars na intercity na school bus ko basabwa kubahiriza amabwiriza agenga impushya bahawe. RURA yamenyesheje kandi abantu batwara abagenzi bishyura mu modoka nto cyangwa nini batabifitiye impushya ndetse n'abakora ibinyuranye n'impushya bahawe ko bihanwa n'amategeko. Aha niho umuvugizi wa polisi ACP Boniface Rutikanga asobanura ko imodoka ziva mu ntara zikagenda zitwara abantu bo mu mujyi hagati ndetse n'abagenzi. Batangaje mu bice izo modoka zikoreramo ari amakosa baba bakora. Ati buri modoka iba ifite igice ikoreramo, twavuga nk'itwara abajya Rwamagana, Kayonza no mu bindi bice by'iburasirazuba. Iyo igiye itwara abo isanzwe
abo isanze mu nzira ikabageza za Remera n'ahandi. Za modoka zikorera mu mujyi wa rwagati nizibona abagenzi zigahura n'igihombo. Ikindi kandi nuko baba barenze no ku masezerano bagiranye n'umujyi wa Kigali y'igihe ntarengwa bahawe. Umuvugizi wa polisi kandi yakomeje no ku zindi modoka zitwara abagenzi zitabyemerewe, aho usanga hari imodoka z'abantu ku giti cyabo baba bagiye mu ntara bagasaba abagenzi kubatwara bakabishyura. Ati ziriya modoka abantu bagendamo ku giti cyabo nazo iyo zitwaye abagenzi kandi zitabifitiye uruhushya ziba zikoze amakosa, ayo zifashwe zirahanwa. SP Rutikanga avuga ko imodoka zikwiye gutwara abagenzi ari izibifitiye ibyangombwa kandi zigakorera mu byerekezo byazo, aho kubangamira izindi zikorera mu mujyi wa Kigali mu bice bitandukanye. Abashoferi nabo bemera ko ayo makosa akorwa, ariko bakavuga ko bazi ko iyo bafashwe babihanirwa. Umwe mu bashoferi utwara imodoka Kigali Rwamagana utemeye ko amazina ye ashyirwa mu itangazamakuru avuga ko iyo abonye umugenzi amushyiramo mu gihe abona ko nta muyobozi umuri hafi ngo amuhane. Ati tuba dushaka amafaranga, niyo mpamvu ubona nyine tutubahiriza amategeko dusabwa, gusa iyo badufashe baraduhana turabizi. Rero aya ngaya akaba ari amakuru mwagezeho na Samuzos TV. Mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.